Siyabingelelana ntambama bandlali kaThixo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Nansi intambama enhle silungiselwe nguThixo yokuba sizwe ilizwi likaThixo. Kakhulu kanganani sikhuluma ngesithembiso sika Baba, uthokozisi, umoya weqiniso, umoya oyingcwele. Sihlobo esithandekayo, asisondeleni ke manje sizokuzwa inkosi isitshela ngendaba zasezulwini. Inkosi mayisibusise sonke namhla ntambama, ivule inhliziyo yomunye nomunye olaleleyo. Ivule indlebe yomunye nomunye sizwe zihlobo zami lokho umoya akutshoyo emabandleni. Xa ukhona wena ugula, lalela ngokukholwa. Ilizwi likaThixo liyaphilisa. Uyahluphile khona manje. Nabangakazalwa kutsha ungaphenduka ngenhliziyo yonke namhlanje izono zingathethelelwa wenziwe ube ngumntwana kaThixo. Yebo, nawe udinga ubungcwele, umusa kaThixo ukwanele ukuba namhlanje uhlanzwe inhliziyo isokwe uze ungcweliswe sihlobo esithandekayo. Yebo ke nalabo abafuna ukwembeswa ngamandla kamoya oyingcwele, haleluya, uJesu Kristu angakwembesa namhla sihlobo sami, ugcwaliswe ngamandla avela phezulu. Sesiqalisa ke manje ukuba sifunde ezwini likaThixo, sithathe namabhayibheli ethu, sithathe namaphepha phela, ama-notebook okubhala amavesi. Yebo ke bese sihlala phansi silalele ilizwi likaThixo. Inkosi mayisibusise sonke.